فما عادت لنا الذكرى فإنا غفلنا عن دروب الخالدين. أما كانت جيوش الفتح تغزو لتنشر دين رب العالمين. فما عادت لنا الذكرى فإنا غفلنا عن دروب الخالدين. أما كانت جيوش الفتح تغزو لتنشر دين رب العالمين. أما آن الأوان لأن تفيقي وتعلي الصوت صداحا مبينا. أما آن الأوان لكي تقولي لقد غبتم عن الأمجاد حينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الفطر. صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما قال كما قال. Učinime blagodarnost i slava na Allah dželle dželaluhu, jedinstven gospodar koji zaslužuje da mu se izrazuva blagodarnost i slava. Vladar od na sudnji den, od njega se bara pomoć i samo toj se obožava. Kogo toj go ostavi vo zabluda, kogo toj go ostavi vo temnina, nema koji da može da go istavi na selame, da mu go pokaže vistinski otpad. Mu donesuvame salavat i selam na posljednji od Allahov pejgamber milenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najiskreniji od čovjek, najdobriji od učitelj, posljednji od pečat na site pejgamberi, Hatemul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Su pomožna Allah dželle dželaluhu. Vleguvame im posljednji od krug od ovaj bereket, mubarek, blagosloven i veličestven mjesec Ramazan i Šerif. Vleguvame o posljednji te 10 dena od ovaj golem Allahov rahmet, od ova golema Allahova milost. Posljednji od krug je najvažen, posljednji te 10 dena se najvažniji. Pa zato ovi 10 dena koji preostanuvat od Ramazan i Šerif, tije se najvredniji, najodlikovaniji i najpočestiniji denovi kaj Allah dželle dželaluhu. Koga Allah se kolne wal fajr wa layalin ashar, žimi zorata i 10 noći, a to se odnesuva za 10 dena od Zulhidže, 10 dena pred Kurban Bajram. Ulemata veli najvredniji 10 dena na dunjalu kod se ove 10 dena posljednji od Ramazan i Šerif, bideći vo njih se naođa noć koja Allah dželle dželaluhu o Kur'an objavil posebno sure, posebno poglavlje koje se vika Suretul Qadr,
inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ova noć, lejletul qadr, za koja Allah veli, lejletul qadri hajrum min alfi šahr, navistina noćta na kadar je povredna od 1000 meseci. 1000 meseci ili presmetano povredna od 83 godini i 4 meseci. Ako vidime po praksata na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kako se odnesuval v ovije 10 dana i ako vidime naša ta pasivnost, naša ta indolentnost, naš odnos ko novoj Ramazan, ko nova vera, togaž navistina nije sme za plaćenje, navistina nije sme za žaljenje i kukanje. Videći, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem toliko se trudeše, toliko čineše ibadet na Allah dželle dželaluhu. Duri Aisha radijallahu anha mu reče, ja Rasulallah, mu reče, Božji pejgambere, mnogo se mačiš, mnogo se trudiš, a sve ti je prosteno. Reče, ja Aisha, zahabe vaktu raha, o Aisha, zamina, pomina vreme to na odmor. Nema vreme na odmor, nema vreme za gubenje, nema vreme za zabava i igra. Smrta je pred nas, kijametot je mnogo blizu, pa vernikot ne smije da dozvoli život da mu protkaje taka vo igra i zabava bez da go iskoristi ovoj blagodet. Ako pejgamber sallallahu alejhi ve sellem veli za nego koja dostavil Allahovata objava, koji postojano beše u služba na Allah dželle dželaluhu i veli nema vreme za odmor. Toga što preostanuva za nas, ima li vreme odmor za nas? Međutim, hejhate, lima tuadun, hejhate, blaze na onoj komu Allah mu go otvori srce, na onoj koji mu ga otvori oči, međutim, ne materijalni oči, ne ovi oči vo glava, tuku oči vo srce, da gledaš so očite vo srce, da shvatiš svoja ta suština, zašto si dojde na ovoj dunjaluk. I nije kažav me, deka Allah nema potreba ni od tebe, ni od mene, niti od naš post i Ramazan, ili što bilo drugo. Ti će imaš potreba, ti će se psuješ sam sebe na sudnji den, ti će se kaješ i će gi griziš prsti i nohti na sudnji den, što nego iskoristi ovoj Ramazan i šerif. Veli Aisha radijallahu anha, kane yectehidu fi ahiril awahir ma la yectehidu fi gajrihi. Hadis Muslim, veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, veli Aisha za pejgambera alejhi salatu wasalam, posebno v ovije posljednji 10 dana se angažiral, se aktiviral, što vo nijedna druga prilika, vo nijedno drugo vreme ne se angažiral i ne se aktiviral toliko mnogo kako što se aktiviral vo ovije 10 dana posljednji od Ramazan, vo Kuran, vo namaz, vo zikr, vo dobri dela. Pa zatim, ako vidimo od praksata na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, što pravel vo ovije posljednji 10 dana od Ramazan i šerif, prvo, kana ahya lejlahu, prvo, ja oživuval noćta. Što znači ja oživuval noćta? Znači mnogu malku spijel, tuku postojano klanjal i se molil na Allah dželle dželaluhu. Vtoro, kane yukidu ahlahu, vtoro, ja razbuduvaše njegovata familija preko noć da stanat i da klanjat zajedno. I treto, je šuddul mi'zar, ko stegnuval svoj pojas, a to je simbolika deka posebno vo ovije 10 dana preostanati od Ramazan i šerif, posebno bil angažiran vo činjenje na dobri dela. Zatim, ovije posljednji 10 dana se danovi na zekat, se danovi na sadakatul fitr, se danovi na čistenje telesno i duhovno. Ovije 10 dana od Ramazan i šerif se danovi vo koji se naođa lejletul qadr. Zato, jedan šejh veli, Allah ni dade 3 priliki. Men same Ramadane, koji će go posti Ramazan, so iman i smetajčine nagrada, će mu bidat prosteni i gravovite.
Vtoro, men kame Ramazane, koji će go klanja Ramazan, a to znači koji će klanja noćen namaz, znači teravija, će mu biti prosteni, izminatite greovi. I treto, men kame lejnetel kadr, koji će provede noćta na kadr vo ibadet, će mu biti prosteni, izminatite greovi. Zato prilikite se pred nas, šansata je pred nas, samo vernikot treba da pristapi vo angažiranost i vo činjenje na dobri dela. Koja stanува za zbor za lejletul kadr, Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče: "Iltamisuha fil ashr al-awahir min Ramadan fil witr." Barajte noćta na kadr, vo neparните 10 dena, ta je vo 21, 23, 25, 27 i 29 noć. Iako kaj nas je zemeno 27, međutim ulemata, učeните luđe velat, дека noćta na kadr se koja godina kruži, Možne ova godina da bude 29, možne da bude 25, možne da bude 23 ili 21. To go zna samo Allah dželle dželaluhu. A zato muslimanov treba da se trudi da ja pogodi. A ako ja pogodi, blaze njemu. Prenesuva Imam Malik, rahimahullah, u njegova knjiga El Muwatta i veli, Allah dželle šanuhu mu go pokaže život na poranešните nubuđe, na pejgambera alejselam. I pejgamber alejselam vide дека poranešните narodi живеа mnogo, има поголема животна возраст, поголем животен век. И тогаш пейгамбер саллаху алейхи ва селем се растажи. Рече, мојов уммет нема толку години да живее па да чини толку добри дела. Се спомна човек од Бену Исраил, од поранешните народи, кој се борел на Аллах пат 100 години. Тогаш колку живел тој човек, ако се борел 100 години? A ovaj ummet, njegovijod životen vek je kratok. Togaš Allah dželle šanuhu pogledna u pejgambera sallallahu alejhi ve sellem i od milost kon pejgambera nija podari ova noćna kadr, lejletul kadri hajrum min alfi šahar, noćna kadr koja je povredna od 1000 meseci, da onaj koji će ja potrefi, onaj koji će ja pogodi, toj kako da činil ibadet 83 godini i 4 meseci. Ova go ima samo naša vera. Ova nego nudi samo Allah dželle šanuhu. Allahova ta vrata je otvorena. Samo blazena onije koji će shvatat ovije poraki i će rabotat spored njih. Pa zato, koja će dojde den na Bajram, toj den će se nareće jaumul džaize, den na nagrada, den koga će se delat ordenite od Allah dželle šanuhu, den koga će se delat Allahovite medalji, nekoj će zasluži zlaten, nekoj srebren, nekoj bronzen, a nekoj ništo. Pa famen hurrim, a onaj koji će biti uskraten od blagodetite na Ramazan i šerif, onaj koji nema da osjeti u Ramazan, što je din, što je vera, što je namaz, što je Allah, togaš na vistina, to je umren nezakopan. Neka Allah dželešanu mu se smilova na nego i na site nas, inša Allahu Teala. Zato go molimo Allah dželešanu da ne dade kuvet i sila i moć ovi je nekoliko dena koji preostana od Ramazan i šerif, da gi pomineme vo hajr i vo dobro. I da podsjetam дека ova godina vitre to od islamska zajednica so blokovi se dviži. Najniska kategorija je 150 denari, sredna kategorija je 200 denari i visoka kategorija je 300 denari. Znači vitre blokčinja za medreza, za fakultet se dvižat ova godina od 150 denari, 200 i 300 denari, spored ona što tije go predvidele дека толку кошта да се нахрани еден сиромах во еден ден. Го молиме Allah dželešanu да ни ги прости наши гревови, ни се смилува, не оведе од џеннетул фирдаус и не оведе во друштво со пегамбера салалаху алейхи ва селем на судниот ден. Нека Allah dželešanu направи кабул и макбул сите ибадети и дела кои ги чиниме во негово име. Да Allah dželešanu спушти рахмет и милост врз нас, врз овој уммет, ги куртули муслимани од злото на душманот. И наша последна дова е алхамдулиллахи раббил аламин ва салаллаху алейхи Мухаммед ва аля алихи